Regional Crime Prevention Office 去搞嘅。咁我想代表我哋嘅 office 多謝姐姐，你哋星期日難得放假咧，都過嚟參加我哋呢個講座，多謝你哋 ，thank you so much。Terima kasih kepada teman-teman Indonesia yang libur hari ini tapi mau menyempatkan waktu untuk datang ke seminar ini. Sama-sama。咁今日我哋呢個講座咧，首先會講下啲 national security 嘅關於國家安全嘅嘢啦。咁跟住之後，我哋就會入我哋嘅 main topic 就係講deception， 我哋會講下一啲 trend 啦，一啲唔同嘅手法啦，跟住之後咧再講下一啲 tips 嘅。Ya, kita akan berbicara tentang keamanan nasional, lalu tren yang terpopuler saat ini untuk penipuan, lalu kita akan bicara juga bagaimana mengatasi penipuan tersebut. 咁好啦，我哋咧簡單講下，因為咧嚟緊咧4月15號就係我哋嘅國家安全教育日啦。咁樣港區嘅國安法咧，即係一個保護國家嘅安全嘅法例咧，其實喺2024年嘅3月份咧就已經實施咗㗎啦。Peraturan perundang-undangan tentang pelindungan keamanan nasional Hong Kong sudah disahkan sejak 19 Maret tahun 2024。嗱，咁條例咧主要係 make sure 啦，香港咧係維持呢個一國兩制嘅 system 啦，而且咧係去壓制同埋咧懲罰一啲咧分裂國家嘅行為嘅。Ini untuk memastikan Hong Kong dengan setia melaksanakan kebijakan satu negara dua sistem, dan undang-undang ini dibuat untuk mencegah, menekan, dan menghukum tindakan dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional Hong Kong。咁可能姐姐會覺得，喂，國家安全都係關於中國啫，關於香港、中國都唔關印尼人士啦，係咪？ Kadang kita berpikir bahwa keamanan nasional Hong Kong hanya untuk orang Hong Kong dan China saja, tidak berhubungan dengan kita sebagai orang Indonesia。但係其實咧，我哋要 pay attention 嘅，因為喺呢個國家安全嘅第24條入邊講到咧。Namun kita tetap harus waspada karena di pasal nomor 24 ini。咁如果任何人咧有一個分裂國家嘅意圖啦，有一個concept 啦，跟住之後咧再去講一啲或者做一啲嘢咧，去 promote 佢哋呢個意圖嘅話咧，咁佢哋有機會都係牽涉到呢個國家安全嘅法例嘅喎。Namun di pasal 24 ini ditulis seseorang siapapun itu yang memiliki niat menghasut, melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung maksud menghasut sudah termasuk melakukan tindak pidana dan dapat didakwa hukuman penjara selama 7 tahun。咁我舉個好簡單嘅例子，好 simple 嘅 example 啦。當我哋香港而家咧有一啲人出嚟遊行，就話要香港獨立。Contoh yang paling simpel, jika ada orang Hong Kong yang mengajak untuk demo di jalan dan mau untuk Hong Kong berdiri sendiri。咁如果你哋咧純粹係為咗 support 佢哋，咁樣你唔參與啦，但係淨係 support 佢哋，你喺 social media 喺 WhatsApp 或者係 Facebook， 你去 share 呢啲佢哋呢個活動嘅一啲資訊，然後去表示你哋嘅 support 咧。Meskipun kita tidak terjun langsung, namun kita juga mensupport mereka melalui mungkin sosial media masing-masing, Facebook。咁樣咧都可能已經牽涉到呢一條罪行㗎啦。Sudah ada kemungkinan kita berpartisipasi melakukan tindak pidana ini。所以咧，大家其實要小心啲啦。我哋關於一啲政治啦，一啲可能獨立啊，又或者一啲分裂，會有機會分裂國家，又或者影響到國家。我哋講緊中國啦嘅一啲言論同埋一啲意識咧，就千祈唔好立亂咁樣去轉發啦。Jadi kita harus berhati-hati dalam perkataan mengikuti politik yang tidak di dalam Pulau Hong Kong ini, ya harus berhati-hati。好啦，咁我哋入去我哋今日嘅正題，我哋講 deception scams。有冇姐姐試過收到 deception 嘅電話啊？呢排有。有冇 at 你哋入 group 叫你哋賺錢啊？我都有。好啦，我首先想話俾大家聽個 reason 點解我哋要搞今日呢個 deception talk。Hari ini kenapa kok kita mau bicara tentang kasus penipuan di Hong Kong？ 如果大家睇下咧，呢個係2022年，我哋咧 overall crime in Hong Kong 係7萬幾 ，OK， 但係咧有 40% 咧係 deception， 已經好多。10年前2012年
好低，20幾 ，so double already。咁跟住去到23年咧，去到23年，你睇下變咗40% 去到44% increase 啊！跟住之後去到24年 even more 啦，係咪啊？好多。咁淨係今年咧都係仲係多，冇咁多，但係都多。咁個 reason 咧就係想話俾大家聽咧 ，deception 而家變咗個 mainstream 啦，已經唔再係喺街度偷嘢或者喺鋪頭度偷嘢或者俾人哋搶嘢咁樣，嗰啲越嚟越少，因為嗰啲criminals 個 risk 好大，佢哋好容易俾人拉到，佢哋做 deception 做 scammers， 佢哋難啲俾人捉到，佢哋揾到好多錢。所以而家越嚟越多 scammers， 但係唔係叫你哋做 scammers 啊 ，OK？ 唔好做 scammers 啊！話咁俾你哋聽點解會越嚟越多 scam。所以咧，我哋特登就係因為呢個 reason 咧，我哋知道我哋平時做好多講座啦，去同locals 啦，去講點樣去做一啲 prevention 啦。但係我哋好少咧會同一啲喺香港住嘅expert 啦，即係你哋啦，去做一啲information sharing。所以點解今日咧，我哋就想搞呢一個 seminar， 去講多少少俾你哋聽。因為有陣時候咧，你哋可能知道有 scammers， 但係你唔知究竟佢哋係點樣去 deceive 人哋嘅。咁變咗咧，當你哋收到呢啲 call， 可能你唔 realize 嘅時候咧，你就好容易中咗啦咁樣。咁所以咧，我哋今日就揀咗3個，可能係對印尼姐姐咧特別容易中招嘅 scams。Ya, hari ini kita akan berbicara tentang 3 macam tipe penipuan yang sangat umum pada PMI Hong Kong. 咁我哋首先講第一個 romance scam。Penipuan姐姐笑得咁開心，因為冇係咪？有冇中過先？冇。嗱，冇中過 OK， 最重要係咧，今日聽完之後唔準中，就係咁樣。Kita setelah dengan seminar hari ini jangan sampai ada yang kena penipuan asmara ini ya. Ya。咁romance scam 好簡單啦，即係有人想做你男朋友啦，係咪？咁樣咧我諗。大家咁熱烈咧，都應該有試過收到啦。咁姐姐可能都有用下 Coffee Meets Bagel 嗰啲 dating app 有冇啊？有啊。嗱，咁通常咧啲人都喺邊度揾你哋啊？喺啲 Facebook 係咪啊？哦，你哋 Facebook 多啲係咪啊？係啊。OK。Instagram 係啦。咁啲人會點樣啊？佢哋會扮好有錢係咪啊？係。扮咩？扮 romantic 係咪？會扮到好，同埋整到啲相好靚仔係咪啊？有冇我咁靚仔？係啦，頭先姐姐講咗啦，扮到好，啲人會扮到好靚仔揾好多錢係咪啊？因為個個都梗係想揾個老公有錢啲係咪啊？咁大家可以舒服啲係咪？呢個係第一個嗰啲叫做咩啊？第一個 indicator， 就係突然之間好靚仔、好有錢揾你，係咪？係咪啊 ？romantic 好有錢、靚仔 romantic 揾你，咁要小心啲咯喎，係咪啊？通常。睇你先，但係佢哋揾完你之後會做啲咩先？要錢係咪啊？點樣要錢啊？有冇知唔知啊？你哋唔知係咪啊？嗱，我哋咧有見過幾個嘅，有啲靚仔咧會同你講，我喺美國，係咪啊？美國做當兵。美國做當兵咁想點咧？同你講咗2個禮拜嘢，好中意你，跟住咧好靚，然後要錢咧就同你講啦，你過錢俾我，咁我就 end 咗美國個 contract， 我過嚟香港同你一齊飛翻印尼。我點知？因為我日日查案，我哋都係有。
ternyata udah didengar juga ya sama 哦，都可能係，唔好話俾人 Iya 聽。 sih. 咁又或者點樣啊？又或者話自己咧係做機師，但係咧就要一筆錢咧去買咗間公司，然後同你咧去 build 一個 better life、better future，係咪啊？咁大家咧要小心啦。逢係咧未見過嘅，逢係未見過樣嘅，又突然之間問你攞錢咧，呢、個又係另外一個好大嘅 indicator 嚟。 Jadi kita harus waspada kepada semua orang yang belum kita temui secara langsung ketika mereka mau minta uang atau apapun. 咁但係咧，除咗依樣之外咧，有一樣嘢咧，我哋都好想話俾大家聽嘅。佢哋除咗會 make excuses 啦，去叫你去俾錢佢啦，可能係話同你去做 investment 一齊去賺錢，又或者咧係佢唔舒服要你俾錢佢，又或者係想 end contract 過嚟同你一齊翻印尼居住嘅，呢啲 excuses 之外咧。 Nah ini alasan-alasannya biasa minta uang untuk buka perusahaan bersama atau dia karena sakit butuh uang terus habis itu mungkin minta dikirimin uang dulu terus nanti kita bersama-sama terbang ke Indonesia. 我哋仲見到咧好多而家嘅 scammers 咧會叫你哋咧去投資 fake investment。 Ada juga kita diajak untuk investasi bodoh. 好啦，咁呢啲 fake investment 咧，佢哋會做啲咩咧？佢哋會叫你去 download 一個 app。 Nah investasi ini kita disuruh untuk unduh satu aplikasi. 咁樣咧喺呢個 app 度咧，佢唔係你平時用嗰啲喎，你平時 download 啲 app 咧喺邊度 download 㗎 Play Bisa kita Store. download aplikasi di mana? ？Apple Store 係咪？Google Play 係咪？ Iya. 佢呢啲 app 咧唔會咁樣叫你 download 嘅，佢會 send 一個 link 俾你自己 download。 Oh, oke. What does that say？呢個咧自己 download 嘅 link 咧，即係代表佢個 app 係 bogus 嘅。 Oh, Jadi dikasih link dan bukan download dari biasanya seperti Apple Store. 佢係一個 bogus 嘅 app，所以佢唔可以 officially 喺一啲正確嘅 platform 嗰度 download。 Karena itu adalah aplikasi yang palsu dan pribadi punya mereka, jadi nggak bisa di-download di aplikasi Apple Store. 咁佢會叫你哋 download 咗呢啲 app 去做 investment 之後咧，然後咧就叫你擺錢入去做 investment。但係好得意嘅喎，你擺錢入去咧，佢唔係叫你喺個 app 入邊買嘢嘅喎，佢係叫你過錢去一個 bank account， 跟住你個 app 就會見到有錢多咗啦。 Nah, jadi aplikasi itu kita disuruh investasi, tapi bukan langsung dari aplikasi tersebut, namun transfer ke rekening satu orang. Nah, setelah itu uang itu bisa muncul di aplikasi itu. 嗱，咁唔 make sense 啦，係咪？我哋平時打機啊，用嗰啲 app 玩 game 普通玩 stock 咁樣，我哋都係 download 咗個 app from Apple Store、Google Play 喺個 app 入邊買嘢，喺個 app 度俾錢，好正常啦。但係佢哋唔會，佢哋叫你用 bank transfer。咁 bank transfer 咗見到有錢啦，佢就會同你講：哦，I love you so much， 我哋一齊賺咗錢咧，你喺個 app 度見到有少少多咗少少，跟住佢就同你講啦：嗱，而家多咗少少，我哋攞錢出嚟。咁你第一次 only， 第一次你真係可能攞到少少錢，攞到1000蚊。咁跟住咧，你攞到錢之後咧，你就會點啊？你會覺得佢一定係真係好愛我。係啦，咁你就會擺更加多嘅錢啦。可能你會去借下錢，又再擺落去，因為會有錢翻嚟。咁但係之後咧，其實就冇啦，你就係一直俾緊錢佢，即係喺 app 度見到多咗錢，但係你攞唔翻。咁跟住之後咧，佢就走咗。所以咧，如果呢度有兩個 point， 如果第一有人叫你用個 app 係唔係喺 official platform 嗰度 download 嘅，唔好 download。 Jadi kalau misalnya ada orang yang minta kita download aplikasi bukan dari satu fitur yang sah, jangan diunduh. 第二，如果咧佢哋叫你過錢落去一啲 bank account， 但係咧又唔係你又用緊個 app 嘅喎，呢個就更加係個 fake 嘅 red flag。 Kalau misalnya kita diminta untuk transfer ke rekening pribadi dan bukan ke aplikasi tersebut, ini adalah suatu tanda yang sangat jelas. 好啦，我哋頭先講過啲相啊，啲騙徒啲相好靚仔係咪啊？好靚仔，但係咧我哋其實係可以 check 到嘅喎，我哋可以 check 到佢係真定假，有冇人知道點搞？有冇啊？有冇試過啊？有冇用過 Google Reverse？有，你哋 very clever 你哋。
哋，我個 talk 講唔到啦，你哋太叻啦。我哋睇一個 video 好冇？我哋睇一個 video 就講下點樣用 Google Reverse Search，咁睇下唔識嘅朋友可以一齊學下。好。